bese le ndoda hayi ngicela sihambe siyojika endlini yami mawungenankinga. Uthi ke lo sisi hayi avume na ngithi vele lensizwe siyayithanda. Isikhombisa isikhathi eside lensizwe ukuthi yamthanda lo thisha. Isikhombisa nje isikhathi lo sisi lo. Isikhombisa isikhathi eside ukuthi yamthanda ayinankinga yabo futhi ayimjahi yamupha nemali ayimjahi njengalutho. Futhi ayimuphi imali kakhulu ayilenzi ihaba ngoba abanye bayibenza ihaba ekufanele abantu besifazane bebone ngalo ukuthi indoda mayikuphi imali kakhulu isuke ikubamba leyo ndoda isifuna ukusebenzisa somewhere. Uthi ke lo sisi wabe esevuma ukuthi beye endlini yale ndoda kusho ukuthi lwesine lwelaxoshwe ngale msebenzini. Uthi beguduzeka kalazi ke netheku lonke phela ezantsi lapha emaflatini. Uthi beze befike kwelinye iflat bengene ema parking beme khona kulama parking. Ebesethi lo sisi ebesithi le ndoda uSimon ithi ngicela ungilinda la ngiyabuya ngisafuna ukuthatha ukhiye wami ngushiya kwenye indlu ukhiye wami wasendlini eflatini ngushiya kwenye indlu. Ithi ke le ndoda ukhiye wami ngushiya kwenye indlu ngifuna ukuthatha ukhiye bese ke ngizodlula ngothatha la bese siyendlini. Ebese ihamba ke le ndoda iyehle emotweni ingene ema passage ingene liftini bese ke alinde ke lo sisi la emotweni anjobe elindile nje shuthi ikhathi zazila ko 8 manje 8-9. Uthi lo sisi alinda ishila ifoni lensizwa le ifoni yayo. Uthi lo sisi ngilinde yabo umulinde umuntu phela ukuthi umuntu uyaqhamuka manje uyaqhamuka. Uthi kuze kuphela i-hour lo sisi. Uthi kuphela i-hour ngilindile. Hayi ngilinde kuphela i-hour lesibili. Uthi ngize ngifikele nami ucasuka manje hayibo lo muntu uthi akafile pho yindaba ngoba phela lo muntu ubeyothatha kufanele ngabe uhambe noma 3 minutes or 5 minutes ngoba ubeyothatha ukhiye nje kuphela bese ezongithatha bese siyendlini yakhe. Uthi lo sisahlale kuze kuphela i-hour lesithathu. Uthi lo sisehle eqale manje ngene la elunguze hambe elunguza ukuthi lo bhuti kathi uphelelepi akayazi phela nendlu nanokuthi unamba bani nane floor mayinyuka ngelift akazi ukuthi uzoba ufloor bani. Uthi ke lo sisahlala alinda hlala cabanga lo sisi wayena 27 years ingane nje 27 years at the time. Uthi lo sisi ngihlale bese kuthi after 3 hours seyoshawa 12 emini akazedle lo sisi selambile ngisho ukulamba nje behleli lapha. Uthi bese iqhamuka le ndoda ifika ithi hayi ngiyaxolisa yazi sengibambezelekile la iqhamuka nje ayijulukile kodwa iyamfoma. Uyabona umuntu mayekade ejuluka bese sisula umjuluko kodwa ubona ukuthi usazojuluka injalo lensizwa. Uthi lo sisi bese ithatha ifoni ithathe no key ithatha ifoni ithathe naye lo sisi bese benyuka bengene liftini benyuke beze bofika kuyi-11th floor kwi-floor ka-11. Ebese babefika ke behle eliftini bengene epassagini beze beyojika ikhona bese bedlula iminyango oqala nowesibili bese kwesithathu ivulele indoda ingene. Uthi lo sisi mangena endlini kuhle eflatini. Uthi kuhle uthi phela mangena bese nginukele ufish nje vele kunuka ufish nje unuka ufish ngathi yabo liphunga lika fish ngathi usanda kuphuma emanzi inhlanzi phunga lenhlanzi not ufish lo osukususa stolo baked usukukhiwe usuphekiwe iphunga nje lenhlanzi bengathi inhlanzi. Uthi lo sisi hayi ngizwe nje iphunga lento uthi bese ngiyitshenda mhlambe ukuthi sengilambe kakhulu. Uthi mayibuka lama tiles phansi lo sisi mayibuka ama tiles ungathatha ekorojwa manje la kodwa kokunye ungathi kuyancimbizela yabo makade kufakwa insipho kwesulwa ama tiles kwangesulisiswa uthi ngathi kuyancimbizela kodwa kunuka inhlanzi nje. Uthi hayi enganaki efike lo bhuti ayakahlala bese bengena ekamereni
hayi behlale bese lo bhuti hayi ngakwenzela ukudliwa possibly ulambile. Ethi lo sisi hayi ulambile, hayi imenzele lensizwa phakele nje ngathi noma irice nenyama mphakele edle lo sisi. Uthi ke bexoxe ithi ke lensizwa hayi mina ngihlala lapha ke, kodwa ke yindlu nje engisanda kuyithola engizothi mangithola umuntu engithandana naye bese ngizohlala naye la ngoba mina ngumuntu obusy. Ethi ke lo sisi nami bese sengiyamthanda lo mfo. Uthi bese ngithi hayi ngane ngikhona nje mina ngintombi yakho, intombi siyitholile intombi ngikhona mina. Bese lo bhuti hawu phela ubungakasho ukuthi uyamthanda. Hayi bexoxe kuze kufike esigabeni sokuthi bebambane vele njengoba besendlini phela. Kade lo bhuti ayishela lento lokho ayiqala ngoFebruary uMay manje. Hayi beze bebambane uthi lo sisi ke belale belwenza ucansi. Mabelwenza bese bebuya behlala. Hayi bexoxe bese ke lo sisi bese thi lo bhuti manje uzoza nini uzohlala nami lapha. Ethi lo sisi ayikho inkinga ngingeza noma yinini ngoba nasemsebenzini samisa. Angithi yonke lento yenzeka ngaleli ilanga lo sisi amiswe ngalemsebenzini. Uyabona ukuthi lo sisi kube akamiswa ngemsebenzini ngabe akekho la. Ngabe akekho kulendlu kuba akamiswa ngemsebenzini. Yonke lento yenzeka ngalo leli ilanga amiswe ngalemsebenzini. Ithi ke le ndoda hayi mhlawumbe ungeza ke noma yinini ngoba mhlawumbe nasemsebenzini uzothi bese nibizwa. Awuvele uze nje ngoba nisamisiwe emsebenzini. Base nisazothunyelele ukuthi izani ekobidi leliqondisa igwego. Uthi ke lo sisi kuvele naye kube mnyama amehlo naye vele ethi hayi kulungile uzoza. Evele ethi ngeza nakusasa. Ahambe lo sisi imthathe le ndoda ngemoto yayo yombeka emateksini ayimlazi. Agibele lo sisi ayendlini. Kuthi ngolwesihlanu lo sisi mabelokhu bexoxa nje fonini befonelana ebese lo sisi lo ivele ethi lo sisi yazi mina ngicabanga ukuza nje khona namhlanje seshoke ngolwesihlanu. Ethi lo bhuti ayikho inkinga ungeza. Bese ethi lo sisi kodwa ke nginengane encane entombazane ina 4 years. Ethi lo bhuti ayikho inkinga woza naye ngaphela ingane yakhe isenca woza naye. Hayi eze naye ingane lo sisi. Ufika ngolwesingaki ngolwesihlanu ngifuna uzo njalo ibhadi mali kulandela. Ufika ngolwesihlanu ufika nalengane yakhe nezimpahla kodwa hayi zonke ngoba ezinye impahla uthi wayizoyithatha kancane lo yasisi. Mayese efikile ke la iflatini ngolwesihlanu kuhlalwe kube kuhle nange weekend umgqibelo kuhanje beyothenga ukudla uyapheka lo sisi ku right nangesonto uyapheka nje lo sisi ku right ayikho inkinga. Bahlezi nje umnandi uyayithanda lo bhuti ingane yalo sisi. Bese kuthi ngomsombuluko lo bhuti maye emsebenzini uyayisebenza umuntu onamabhizinisi mayesho akusiyo umuntu ovuka ekseni emsebenzini. Bese kuthi ngomsombuluko ekseni nje ngo8 kuvele kungene ucingo oliqhamuka emsebenzini kulungena kulo sisi efonelwa zimanager zithi hayi kucelakala ukuthi ufike emsebenzini uzoqala ukusebenza. Icala lenu alisezukuthethwa. Ufike emsebenzini nalo sisi omunye wayixabene naye lwaseLamonti naye ithiwa kafike befike. Lo sisi ke wamabasa ngithi usefonelwa nje akasekho phela emlazu la edolobheni eThekwini eflatini lezansi ePoint. Uthi lo sisi mangena lelo cingo ke ayi atshena indoda yakhe. Atshena indoda yakhe uthi hayi phela nakho sengifonelwa lapha emsebenzini kuthiwa angibuye ngizosebenza. Lo bhuti ayihamba. Geze ke lo sisi ageze alunge into abangakayixoxi ke manje ukuthi ingane izosala lapha ingane. Ethi lo sisi hayi kulungile ingane esala nayo. Sisazokubona ukuthi uma sengisebenza sizokwenza kanjani. Uma ngoba sengibuyele emsebenzini nje so izogada ubani. Avele lo sisi angithi la endlini ayikho into engekho yengane. Ayikho into ekudla yengane engekho. Nama toys lo bhuti usayithengele nama toys. Ayimxwayi futhi nengane. Uthi lo sisi ke bese
ngithi mangithatha isikhwama nje uthi mangithi ngifuna ukuhamba sengiyaphuma ifuna ukungilandela ingane uthi ifuna ukungilandela bese ethi lo sisi bese ngithi hayi sala ngane yami sala no nanangu malume sala nanangu baba ngiyemsebenzini ngizobuya uthi ihambe ke ingane ahambe lo sisi isala ingane nobhuti ingakhali futhi ahambe ke lo sisi aye emsebenzini kushuthi usuka manje usuka epoint uya emsebenzini kuyahambeka ke nangeenyawo uthi lo sisi mayifika emsebenzini naye efike kuthiwa akasebenze iteze efonela le ndoda yakhe ebuza ukuthi hawu ingane iphi ingane ayikhalini ethi lo bhuti ayayikhali ngiyinikeze nje amaswidi ayinansi nje iyadlala la endlini asebenza lo sisi ateze futhi hawu ingane ayikhalini lo bhuti akasanga nasemsebenzini ngenxa ukuthi sekukhona ingane phela esele mayehamba mhlambe ngahamba nayo uyabona so ke afike ke lo sisi asebenze lo sisi asebenza bese kuthi ngabo 3 ntambama afone futhi afuna ukuzwa ingane ukuthi ikanjani livele lingangeni ucingo kabhuti afone lungangeni kuze kushaya u4 uyafona lo sisi emsebenzini ufuna ukufonela axake ukuthi awuyindaba lingangeni ngoba lo muntu usendlini vele endlini ufanele uchargeile athi uyafona lingasangeni asebenze aqhubeke lo sisi asebenze kuze kushaya u5 baphuma ngo5 mayiphuma ngo5 uphuma ke manje uyatatazela ke lo sisi ucingo lwalo bhuti alisangeni akasazi ukuthi sekwenze njani aphume lo sisi angena indlela ke manje aphuthume eflatini mayifika lapha eflatini ufica eflatini kuvaliwe makuvaliwe la eflatini ayifike enoke mayithi uyanoka angithi uyabona phela mawuze endlini nje ungayitsheni ukuthi nje bavalile nje bakuvaliwe mhlambe futhi mabevalile ingoba basa esitolo or something afike lo sisi anoke afike lo sisi anoke endlini anoka ayikhona ebese lunguza ngewindile ngaphambili alunguza lapha naye kune curtain livaliwe curtain ucaca ukuthi le ndlini akho umuntu azama uyifonela ifoni lutho ayisangeni fonela lo bhuti azama uyifonela lutho athi mhlambe basesitolo or basawuthengani kodwa ngalesi sikhathi manje kuyoshaya seku6 phela manje already ayanokhe lo sisi anokhe alunguza nokha endlini alunguze aqale manje akhala athi Nkosi yami ngengane yami uyabona phela manje ukuthi kushuthi labo bantu kube basesitolo kufanele abe indoda le yemtshenile kufanele abe imtshenile indoda ukuthi yazi ngisaya esitolo or imtshene efonini ukuthi yazi ifoni yami izocisha izoba nenkinga or imchazele ukuthi mhlambe mawufika late ntambama uzosifica singekho sesitolo or something lutho uthi lo sisi ngivele ngikhala sekungo8 manje uthi ngivele ngikhale ngishaya umnyango azama ukushaya nasewindini kuze kuphuma umakhelwane bebuze yini kwenze njani achaze lo sisi uyabona abantu basemaflatini ngeke ngahlala ngeke ngabona lapha emhlanga mangiye eThekwini nokuhlala lapha emhlanga uma ke akwaziwana nje umuntu ohlala la senihlale for almost 6 years umuntu ohlala komunye umnyango awazi ukuthi ubani ohlala khona naye akazi ukuthi uhlala nobani la akwaziwana nje emaflatini nje akwaziwana kuba yilabo nje ngezathu ezithile nabo abagcina bazana ukuthi kule floor eroom number bani kuhlala usibani ngezathu ezithile akwaziwana nje so ke mabephuma umakhelwane bamfica uyakhala lo kwenze njani ayachaze kunobhuti lana ebengiqala ukuhlala naye ngishiya ingane yami izolo ngishiya ingane yami ekseni ngemsebenzini kanje ngimfica akekho nengane ayikho owaphi lo bhuti hayi ubhuti kanje awumakhelwane bethi hawa ungeke akufonela amaphoyisa kubuzakala ukuthi ubani yena ohlala la ohlala kuleli flat kuze kufanele ukuthi gcine sekufonelwa nabelungu ke balama flat kubuzwa ukuthi room eflatini number bani
kuhlala usibanibani. Hayi le flat kube ukuthi umnikazi waleli flat uthi le room vacant, le room le ayinamuntu, nomuntu obezoyithatha usibanibani akusiyo leni imshoyo, akuyena uSimon Mura lo yena imshoyo. Uyazi ke kulento yama flat umuntu uyangena eflatini ahlale endlini angazange ahlangane nomnikazi weflat, engazange nomnikazi weflat, thuthwazana nalaba imanager ezisebenza khona eflatini. So amaphoyisa amayifonela umnikazi weflat uthi umnikazi weflat lelo room leyo vacant, umuntu bezolithatha usibanibani. Lo Mura Simon Mura likhuluma ngaye angimazi mina. Ayekuzameka indlela ukuthi kugcine kuvuliwe kuleli flat ukuze le ntombazana ibone ngempela ukuthi iyona le room ekhuluma ngayo. Na ngempela kugcine kuvuliwe ke fika umnikazi weflat avule ithi le ntombazana yebo kukhona la endlini. Ayike waduka kanjalo kumfone nengane yale ntombazana. Uma kuvulwa ke icala emaphoyiseni umuntu olahlekile nani kwenziwe le iprotocol yakhona, bese kuzothi after emva kweviki ngoLwesihlanu lwalandela lapho ngoba lento eyayenzeka kuMsombuluko kwedlula uLwesihlanu kwasuthi ngoLwesihlanu lwalandela kwaphuma indabeni ukuthi kunezinsizwa ezimbili zangaphandle ezibanjwe eMpumalanga emngceleni nakhona seyibheke ziyongena eSwazini, zabanjwa lapho ziphethe izingane eziwu2 ebhuthini. Lezi ngane ziyaphila lezi ngane, so bebeyiphethe ebhuthini. Kwaphuma nje na TV alandela kamaphoyisa nayo le ntombazana kwaze kwatholakala ukuthi ingane eyodwa kulezi ingane ezibanjwa le emngceleni eMpumalanga ngakuPiet Retief sebewelele eSwazini, izingane ezimbili, eyodwa lezo ngane eyalo sisi lo kaMabaso. Yiyo lensizwe bithi ihamba nengane yakhe lo sisi iye eSwazini, ingathi ke eSwazini babezodlula ngazi babekushuthi bayazi indlela yokuhamba bona. Kushuthi ke kulezi ingane ezitholakale lapha, eyodwa ke yalo sisi lo kutheke mase kuvele kuthethwe ngokuhamba kwesikhathi nophenyo seliveza lezi insizwa ezimbili zinanamacala afanayo naseSwazini nako Mozambique, zithatha izingane ezincane ziye nazo angazi noma eMozambique noma eNigeria ngoba zona ingama Nigerian. Zithatha izingane ezincane zihambe nazo zifike engazi ukuthi abantu abasebenza ngalezi zinto zobumnyama banenyoka, izingane lezi ngathi ifike inyoka ifike ilale nalezi izingane, inyoka ifike ilale nalezi izingane, banamacala njalo nje ukuthatha izingane ezincane bezise la abasuke beyakhona ngazi noma eNigeria noma eMozambique noma koMaputo, kodwa la abazisa khona lezi izingane banenyoka labafo. Bafike izingane lezi bayinikeza ukuthi ilalwe lenyoka. Angazi ke emva kwalapho babe bayibulala noma bayibuyisa noma bazenzana ngazi, kodwa as imethi unfolder enkantolo kwavela lokho ngoba lo sisi phela wayilandela udaba bagcina ke begwetshiwe labo bhuti, bagwetshwa odilika jele abaningana nje nganoma 6 umuntu eyedwa ngenxa ukuthi ama counts noma amacala abo ayivele emaningi. Wayithola kanjalo ke ingane yakhe usisi yaphila ke ikhona namanje ingane yakhe lo sisi. Le ngane yayina 4 years ngabo 2009 yayina 4 years. Uzombona umuntu una 4 wayina 4 years ngalesi sikhathi ukuthi njengamanje useneminyaka emingakana ikhona ingane yakhe. Abanye ke masuke sibhala indaba ezifana nalezi bayibesheshe beqhamuke lapha phezulu bethi hayi kade wasanikhuzwa ngalabo bhuti bangaphandle, kade wasanikhuzwa. Kodwa muzobuka kahle i-storyline, muzoqala nje phezulu la engiqale khona, uzobona ukuthi ayikho into eyingozi eyayivele ekuqaleni ukuthi lo sisi lo bhuti uyingozi, ngoba umuntu oyingozi akabuvezi ubungozi bakhe ekugcineni, uyakutrapha nje njengomuntu wena wabona umuntu ufuna ukubamba inkukhu emakhaya,
ayifakele umqa. Angithi seziyabazi inkukhu emakhaya. Ngiyakhumbula nje inkukhu lapha ekhaya ubaba wayethi mayiphuma nje ekseni zivele zithi bhu, inkukhu zonke ziza kuye engakayi ngisho emsebenzini, ekseni nje mayiphuma endlini yakhe. So inkukhu uyifakele umqhakazo zonke zithi bhu, ayingabe sakubuka ngisho ukukubuka wena bese ufika uyibamba nje kalula. So nabo abantu besilisa akulula ukuthi umbone eqaleni ukuthi this one is evil, this guy is going to hurt me big time. Akulula, kodwa ungawabona ama-signs amancane mawuyilalelisisa indaba zethu, umulalela attentively, ukwazi ukupick up ama-details, kuyothi uhambeni lwakho lothando ubone ukuthi la nala lokhu ngisengozini nje, bese yena nawe uya-investigator. Angithi phela ukuyona relationship u-investigate ukuthola ukuthi kukanjani lokho kusolayo. So nje lezi indaba zethu uzoyilalela ngaleyo mqondo ukuthi uyakwazi ukunotha ama-details, nawe ziyokusiza. Siyabonga kakhulu.